Hari saya nyaman malam suasana sahdu yang ada tengah lagu na misa sapian wale penta akalia ana maulaku kaifa ma hubbukum nyaman saja karena salurat tino dengan ya bermasalah. Astagfirullahaladzim. كيف خير أنا بخير أنا بخير أعرف اللغة فيها لا عيني تتعوس عيني عن مدورة نعم من فضلك يا أخي خذني الحمد لله منزل قتل الكليس جلس جاكم قرية الخليس رئيس قرية الخليس هذا نعم معك أنا تاع حليس لاقي سي سدح معلم تدري أنا دمر من هذا؟ لا رئيس قرية الخليس خليس أيوة فلوس نعم فلوس نعم ما كده فلوس نعم من ده نعم Arab ماذا؟ نعم لا أنا هذا نعم الجليس نعم فلوس في كم ثمانية هيك الخمسة إلى المدرسة والجوال لا شكرا إيه ماذا؟ هذا فلوس غزير شكرا يا أستاذ atau mana ini? نعم هذا saya assalamualaikum. Arabut. Coba kita nggak ada deh. Ini mau tambah. Assalamualaikum. Nak bil sejajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mi beda dari kamar. Afan, أنا محامي. Naam. أنا salam. Apa dia cerita ngeteh? Toju. إدريس. Naam. شكرا. Kela sukron badi di nama kita sukron dek. Sukron kela dek temor latih Napoli. نعم شكرا إدريس. شكرا. Naam. Naam. Cocon. Bunter. ماذا هذا؟ Cocon. Naam. هذا هذا دين حلال. Naam. أنا أجرب. Naam. Lapar. lagi. Radit. Naam. هذا لطيف. Tepak kare ngarap lapar. Ntar ada mari ngarap mak pas. Ntar ada enak nyambi proposal. شكرا. Dek temor, sukron dek temor. Naam gula. Lari. Amin puli sukron. شكرا. Naam, sukron, naam, sukron. Dek temor. هذا لذيذ. Lapar. Kakan, abi. ماذا؟ Naam, abi. هذا لذيذ. Naam.
Ana ila huna. Ilahuna beremaj. Calekan. Asalnya Aing. Alba. Aing. Beda sakoni. You know. Beraidah. Naam. Aing. Lah. Aing. Nak banyak. Syukran. Da Timor, syukran. Tidak da Timor kok. Empat dapur lagi. Tepak kah? Almahu. Syukran. Naam. Ana ila huna. Ambian perlu apa kan toh? Hari yang kok tak ngerti. Carap. Ana ila huna. Antos. Luba. Engkau apa ya? Cara pengkok je. Kok sering tak munduk. Lu engkau ngolok kanak-kanak si pernah munduki male. Udah masunan. Nyaman sunan dia bisa ngerti Arab. Hari deki atau kar deki mun berak pun am tak ngerti maksud aku nam. Ana lihat luba. Naam. Ai, minta gini yang kena am na cuy. Ai. Ana lihat luba. Anu. Di bawah masjid. Naam. Bawah bawah masjid. Naam. Oh, tayyib. Syukran. Tayyib mate. Kita tayyib. Habib lah. Naam. Kakak naam. Taam. Masulan tu. Telepon dulu. Yang Waalaikum. Ban bedim aja. Tuli ke buka tulian yang kok tak ngerti ban ngilam munduk ban ning Arab tamu ya. Aja tang merteng naam genting atau karban kok lah. Tuli ke buku ya. Para bin bisa ngertiin. Tulian. Maburu telur atos cuh mun pak sawida tuli. Ya. Tuli. Waalaikumsalam. Mi lapar, kakan. Syukran. Naam, sukron. Dak Timur kok. Mata ngi diyakin ke sukron dak Timur. Gila kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Jom. Berkat. Ya, Nana. Siapa, Bun? Hari kok ketemu yang dengan Arab. Siti mulai gila aku yang tak tahu. Tujuh di nak, benar-benar di metuju terserah bahasanya manda aja lah. Saja. Manda aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuh engkau tak tahu. Tak arti nemu oleh gila. Udah. Wah. Berhabut di siapa? Jadi siapa? Ring Arab ntar deh nak. Yang kau tak tahu tu nak aman lo atau tukar mulai gila lah masalah. Yang kayak kau nak am, you tak tahu apa maksud tak? Oh, berdengar. Ring Arab. Tak tahu je Arab dari dimana. Haria, apa maksud tak? Apa dia maksud tak ngerti kok? Ahlan sahlan. Ya. أهلا بك. أنت عرفت باللغة العربية؟ نعم. طيب. Apa janji maksudnya? لهذا يا أخي جئت إلى هنا لأطلب لبراء البناء المسجد. Apa janji mak beda jid masjid berapa? Hah? Mak tak ngerti kok. Tapi tak pernah utang dia tu misalnya ke masjid. Atau utang ke siapa, memang dengan gue bisa siapa, tak utang. Ada mantra utang. Aku tanya utang sekali. Iya. Arya, acur beake, Iya. Benar yang diutang goreng dia. Can siapa jadi? Ismek, Anta, Kolbin. أنا لأطلب البلاء المسجد لا هنا يا أخي. Berema. Bon ngalap di masjid bun. Utang maksudnya di ban Arya, Kiai nang masjid.
Mama tahu riban deh. Iya iya. Hari sena, hari kiai nih mesti. Engko Ben di otang kali ya. kari yang kau dia utang ya. Iya. Hulus. Ya. Hulus. Lah, bese. Ben otang kese. Hulus. Bo nyeram di otang. Ben hari lai kocak kelebon. Ben pak tinggi ni sengko. Hai kebajak kau tu sengko. Lo. Dari berema. Engkau ibilesin di utang. Jangan kau tak pernah utang. Engkau tak pernah utang. Boleh kau orang ria. Engkau tak kenal. Hada. Nam. Fulus. Nam. Takjil. Naam. Ya. Qalil la ba'sa. Kathir sukran. Oh. Naam. Kasir. Toyib. Kena tayyib jantang kok tayyib Ba. mati. Maksud taruh benih tayyib benih panyaman orang. Berapa maksud tu dia? Saya kocak tayyib hari ya. Tayyib eko. Sip. Okey. Maksudnya? Ya ban. Kelak aja wa beremah. Naam terus aku tak tahu. Ya berarti ban nyerak hari kesetia. Hari ban hari ya istilah na ban Iya. hari entar denje tandu ke denje. Iya. Hari ya minta otang ke ban. Ban hari yang diotang kah pesen masjid. Kok bila dia utang dong? Hari bertepak belah muntuk telur tahun. Artinya bertepak. Aja Kau macam. mas tak tahu hari aja jelas tinggal dia kan kau. Iya. Hari aja jelas tinggal dia. Naam. Iya. Tayyib. Ha. Fulus. Kasir. Hafir. Lu. Qalil. Sorban. Hari masalah kemaluan. Hari yang hari jong. Oh. Jadi engkau orang yang tak tahu sekali boleh gila. Ya berarti ya hari apa nih? Oh Aku hari candi ya. utang. Mai aku candi utang. Manis nih. Mohon mahul lah. Mahul lah ini. Oh. Jadi kau dikit. Arab. Apa? Lala Oh. Tengah sini. Bener, jarang. Tanya kiba bener. Engkau dinak petugas. Iya. Anak dinak kau capak tinggi. Heeh. Bari budi teroris. Kau kini jom. Kau deh. Kau saya tanya. Oh, Tanya. dari ya boleh. Aku enak. Sadol. Lu. Nilong aja. Jadi Dia kan kok kok cacat Iya, betul betul. Kau kan ketamu yang ring Arab. Ah. Engkau makai kelebun kan tak tahu cak Arab. Iya, Ria. Iya lok. Iya tanya hari ya? dulu sasaran dulu. Monduk 30 tahun. Cong RTN apa? Candri beli RTN engkau saya caca. Engkau cek di utang ke pesin masjid kan pegel. Iya. Cong kau tak Area pernah utang. utang Ria. Lah, Area- Are ban ring abid berde Saudi, Iya, kok, lagu abid, kok. Saudi. Di Saudi sampai ke Saudi, kok, mana Ban pergi? urus ri asli ne beremah. Pengertian ban Dulu beremah gua tanya dua tanya dulu. Dua tanya dulu. Dulu. Mata kenal dengan sini sama desa. Urus sih, Tanya urus. aja dulu. Urus. Mana tak kuliah he? Anak, itu lagi nah. Nah, Ah. Lihat lu libaro al masjid. Oh. Kau tahu masjid kan? Anda. Tapi masjid kan dia. Benih. Ada kan Angkau Ban- kelebun Ban- dari Bilang Soki. kau sentar kata masjid. Engkau kelebun Sentar Soki. masjid. Anta tak Betul, kuliah. he. Beremah. Cara betul Beremah. Aja Ria ngibe proposal nyari amal masjid. Minta tolong ke buat. Ya iya si Ada tak kuliah he? Anak, Ari ya kia Heeh. Pas duduk engkau masa engkau utang kelebun pas utang bang ngalak bisa nama masjid. Bening ngucap andi utang masjid. Jadi yang ngibe proposal. Hari Iya. نعم Ah. هذا Beremah je. أنا جئت إلى هنا لأطلب لبراء المسجid. Minta bantuan di masjid, ni ban pula andi gua. Dia cari bagi kan. Minta kok, jadi. bantu. Di masjid, Nah. minta tolong, minta sumbangan, doa bangun masjid. Lo. Ban beremah cong partai mulai gila. Ijek reng Kan ban lemun tuk. Katir. Iya. Hari kiai ning masjid. Iya. Engkau lo apa beremah. Jadi ya langsung masuk engkau. Sing kuwi nari mau kau be teroris. Ah. Teroris ibu. Ya arti beremah. Ya arti engkau. Ya maksudnya hari sing kuwi kiai dari masjid. Lah Bukan bukan gaca Arab, gaca Arab dia ngerti je 30 Kan tahun. munduk ban 30 tahun ben kok. Arab tahu. Jangan kok nyoba. Kok bener jurusan bahasa Arab. Bermaksud Iya, jadi dia tak tahu kia kan Ya dia mau bagian dia. ilmu kata kuah mon sengko. Tenti anya hari yang nyaman tukang kacau nak. Ah, dia tak tahu artinya je dah. Hari sing nyaman hari ini Usul.